对，杨奇弄，大家都是人。谁送呀？先给周先生。一块。再。Sapi potong. Yang oke, nggak sempat ya, nggak sempat ini itu. Aku disuruh ke pasar ini sewenangnya, masya Allah, sekalian. Nyonya aku makan ya, tadi harus ke pasar. Warung M5 dingin ya. Masya Allah. Oh, tidak bisa masuk. Hey, 你好，嘿。Hai. 哇塞，OK。我的地也好夯了，这你说了该了。这不能压哦。对。哎。我这个拿出过来了。900，哎，人家就想要 S 号啊？有，你要穿的。微信。950啊。男女都可以穿。哎，好了，脸都找上来的，一人只要200。进来。Soalnya nempak, Bisa ke pasar ya. Tutup. Ada Mbak Sisi.我生病了。这是什么？这个什么老板？那个是龙饼皮里面包蛋跟葱。Hari ini kok ada rendang, Mbak? Iya, ini terakhir. Ya, mau libur 2 hari. Hari Sabtu kemarin banyak yang gak kebagian Sabtu Minggu. Oh. 有10块吗？我看一下。Berapa Bayu? Aku ini, aduh, ini satu, Mbak. Ya, apa lagi? Ini satu. Orek tempenya 2. Oke. Libur 2 hari. 有2个不一样菜好吗？好啊。今天菜比较多样。没有。Hari Minggu mie ayam ya? Minggu itu setelah Imlek ya, Mbak? Iya. Hari kedua. Hari kedua.
这是牛肉。 Nah ini nangka, singkong, telur. Nah ini rendang. Orek tempe. Hari ini ada gorengan, Mbak? 还是也包这样好了，包菜加自煮饭。 Rendangnya satu lagi, Mbak. Oke. 包起来了，两个好了，两个包饭。 Oh. Dua, tiga, empat. Makasih Mbak Ayu. Terima kasih. Banyak yang kesini loh nanyain sampean itu. Oh iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sinin Bye bye. 这些手线都有重新整好之后复活。 Aku nggak mau lewat situ. Ini makanan ala-ala Indian restaurant. Silakan ya mengasih masuk. Nah, semuanya sebanyak ini harus dibawa pulang. Di sini juga ada banyak. Aku mau beli arak beras. Sebesar Cinian Serlong. Đã càng sẽ số yêu phần này có bình căn, ta có căn tự xuôi cô. 明天这个拿一个，明天才拜水菊树，好不好？这个拜水菊树，拜到他。哦。对，这个哎，年糕一个。你看看，小妙太太也是，这3个大的啦，拿去洗一洗。我们一人吃一个。没有啦，斗鸡是明天啦。 jam 2. Untuk gì? 定的啦，大概买的哦， Gue bisa doang. Caca? 比较多天了啦，放在多天了。 全部都在吃。我没有做过那个痛痛那个为什么我有感觉到当当当当当当当当？对不对，太太？对， thằng này học nhiều khả năng, thà tự cho tôi số sáng. 这是老鸡呀、啊， 我拿水一下再撒撒。它很硬呐、啊。 Oh, lau chi. Đi học mau makan. Itu punya tiu tia, tinggi sa sen piensa. Tiu tia. Hari ini teramat sangat sibuk dan melelahkan. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Nyonya aku semangatnya membara. Jam 7 wis bangun ke pasar.
Aku sebenarnya beli makanan di Mbak Susi ya, tapi aku nggak sempat makan teman-teman. Nyonya aku kehilangan satu daging non halal asap gitu loh. Nyari itu kemana-mana nggak ada. Sibuk dari pagi. Aku tuh gara-gara minum kopi itu badanku kayak rusak teman-teman. Aku dulu kayak jam 2, setengah 3 nggak makan nggak apa-apa. Ini aku jam 2 belum makan itu rasanya kayak yang ada rasa mau mati itu datang teman-teman. Kayak rasanya tuh bentayang-bentayang mau mati gitu. Mengerikan. Aku kan makan ya. Nah, aku tuh terus tolonglah inilah itu sewentak aku tak diemin tak hitung 3 kali. Ini orang masih lagi. Oh. Aku kalau misalkan pas aku lagi benar ya teman-teman, tidak memandang bulu teman-teman, sentak pokoknya. Alhamdulillah ya Allah. 拍这个而已，一个早上我没有拍，很慢，都是seharian sibuk teman-teman, sibuk akan nyonya, masak lagi. Bentuknya seperti ini ya, daging sapi potong. 没有办法切很薄，很像维生植物，没办法。蒜头嘞？蒜头还没切。它泡米酒这要煮的时候，都来开啊。泡高粱酒的米酒对不对？我也不喜欢这样。对呀。有可能还在睡觉。这样 OK。还要煮什么炒那个都好，白肠也是好东西，很贵，没关系。这个味道很像炸。哦，不用太大。昨天的牛肉那个要拿出来，下去蒸。牛肉切了的牛肉那个。已经吃完了。哦，他们吃完，谁拿？他们吃掉了。哦，我不知道谁拿出来。这样可以尝尝看。上一片。哎，尝一片。很像那个日本料理。对。没有甜，有一点苦。切。你要用腌的哦？没有腌的再下去炒，这样比较好吃啊，比较脆。他以前哦，很像天不辣的对，吃天不辣也差不多。2条就好了啦，吃不完了。哦，随便。哦，让他们吃看吃一块。吃了，哎，再试看看。什么不够软啊？哎，这也是看啊。我刚有试，不太硬了。哦，这没有啊，这是要给别人的。哦。啊，妈妈奶油。够了吧？我要切。到那个了，我的意思对，可以。Nah, kita sibuk sedari pagi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo, semangat. Happy Chinese New Year ya. Hari ini tepatnya hari Imlek. 因为你下午要赶一趟，把那个东西都回收，对不对？什么东西？那个啊，回收的东西啊。
Nah ini sembahyangan ya tadi ya, wis kebul-kebul sembahyangan. Hiện在几点太太？12点半了。Enak banget jambu Wah, ini tak buang ya teman-teman, minyak kotor nih, mumpung ono sampah. Nah ini cara nih buang minyak tuh kayak gini, terus ditali. 我吃什么？吃饭呢？我已经好像都饱他的脸不漂亮，这个不要放在这里，弟弟。后面接不回来了。segini banyak ya hari ini. Seperti ini. Ini nggak sempet ya, nggak sempet ini itu. Nah sibuk banget ya. Ini aku ceritanya mau makan. Kemarin tuh aku beli makanan dari Mbak Susi ya. Sebenarnya aku beli tuh 6 kotak, habisnya 440 NT. Sekarang harga rendang per kotak itu 120 NT naik teman-teman. Tapi ya banyak, daripada masak mending beli kalau aku. Aku mau makan teman-teman. Aku nggak keluarin semua ya, di rumah ini banyak orang. Koretin gini ya, jiwa eman-eman. Nah ini daun singkong yang nah, seperti ini ya. Sebentar ke? 没有青菜。有，有要多吃点青菜。等一下还有呢。什么东西？这个这一块很甜的对。很甜哦，芝麻的，谢谢。对啊，我吃一个，你吃一个才会开 OK， 谢谢。Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kemarin aku beli dari Mbak Susi ya. Sebenarnya aku beli tuh 6 kotak, teman-teman. Karena ada orang itu bukannya saya pelit, bukan. Kayak yang nanti anaknya bilang, kok boros banget ini itu, daripada banyak pertanyaan. Kenapa kok aku beli banyak? Nah, karena kan mau libur ya. Mungkin aku akan diajak ke Taichung. Jadi makanan bisa aku taruh freezer. Kalau misalkan aku bawa ke Taichung, aku bisa panasin. Aku suka banget sama masakan Mbak Susi. Mbak Susi sarange, oh Mbak Susi sarange. Bismillah ya Allah. Daun singkong. Oh. 煮饭姐，好漂亮哦！你是吃什么东西？什么？印尼的菜，印尼的菜，很漂亮哎，你自己做的哦？没有我买。哦，你去那个专门卖方买的？对对。Masakan Mbak Susi itu enak, terarah, dari manis, asin, pedas, gurih, rempah gitu, enak. Kemarin tuh aku nggak lihat jengkol, kayak hatiku tuh agak sedikit terluka.
Ini tipe orek tempe yang digoreng garing banget gitu teman-teman. Bisa tahan 1 bulan. Jadi makanan ini aku taruh kulkas. Aku nggak panasin, nasinya panas itu wes aku teman-teman. Aku bukan tipe orang yang bisa makan panas. Ini orek tempe ini tipe manis. Tapi menurut aku Imlek pas nggak ada mendiang ama itu rasanya nggak kayak Imlek. Kalau dulu Imlek kan kumpul bareng di rumah Mbak Sita sana. Ini tuh enggak. Jadi rasanya seperti berbeda gitu. Hayo meyo je. Celik hayo. Celik. Koma. Nyonyaku nyalon. Nyonyaku banyak orang ini mumpet nah. Ini godong singkong dimasak apa ya? Dimasak santan itu teman-teman. Jangan dihabisin. Nanti malam masih makan lagi. Di sini tuh nggak ada ya teman-teman yang aku tawarin kayak gini mau tuh nggak ada. Karena ini hari ini tuh banyak banget makanan. Manis pedas. Ini aku dikasih JJ makanan. Bismillah. Caramel wijen. Enak wafer. Jadi dia tuh digoreng garing banget. Aku tahu manfaatnya. Supaya dia nggak hancur. Supaya dia tahan lama. Kalau aku bikin sendiri aku nggak yang terlalu kering.
我们去市场的时候，对对，他叫我去的时候，他都放冰箱。有点烫。Nah, masaknya itu pagi ya teman-teman untuk sembahyangan siang terus. Tadi masaknya sekalian. Tadi anak-anaknya semuanya makan di sini. Menuju malam kayak gini pulang ke ceceku ke rumahnya mertuanya kayak gitu.一定它不新鲜，如果新鲜，以前我们看，我们不像我们时间真正到的时间要。水果没有排，我是觉得怪怪的。 Nah, di sini ono lu tofu, ono ayam dengan bulu-bulunya yang jemberi, telur ikan belanak, udang. 哦，因为你水果之前已经带过了，对不对？你那个已经不一样，不一样。不一样，这个桌子跟这个桌子。哇，这炒起来也好大一盘哦，青菜对，两个我一起炒。量很够。 Kok kayak gini ya teman-teman. Iwak bawal, ayam 1 ekor, non halal, nasi, sawi pahit. Pinggan, 这个也要摆，姐姐买饼干这个，现在，这个还很多诶，哎，那个呢？不用，改小过年。初一。 漂亮. Hari ini cuacanya seperti ini ya, mendung teman-teman. Aku tidak membuka itu buah. Di sini juga ada ini ya teman-teman, buah cherry dan lain-lainnya nanti dibakar. Oh, 要放盘子，是要盘子。拜拜。你先拜拜。你就甲祖先，给祖先说嘛，阿公阿妈。我说你看着你豆干了。